tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay ka di pahingagur uray ka dito'y ruar, pare gardaw. Wan, itay pay paray. Nagbayag kantumot paray. Wala, danas ka niyag libas sa kita sa hawak, pare. Sigurado adi nakpalubusan o makita nakmanay. Anya nga tinaramid mo paray. Kalpasan ti pandangan me, nagdiretsyo akiti bodega, pare. Tamuda maturog ako. Naimbag man ta na irwar mo ti motor mo. Ay ko, siyempre inturon ko. Tano pandarag iti paraangan me. Sigurado ang makariing ti aginap, pare. Wan matkit di May mayat no iti adayo pandaram. Tapno saan amang ti kabalay mo, ti ungor na paray. Nakaturog ka din, nanang. Saan ba? Siya ron anak ko. Lukatamlatan diri daw. Anya ti masapul mo, anak ko. Nakitam ka din o sa dino tinakaikargaan ti suwing kit ko, nanang. Agdait ka, katrabiin. Hawan, nanang. Sa anak nga mina makaturog. Iso na panunot ko ti agdait. Adda ija bodega. Indulin ko pailaang ijay, tanabayag mat adi mo inus-usar. Mapan mula ang alaan ijay no kasapulam. Lukatam tidaan akabin ay tanak ko. Tunyo lakay. Lukatam man tiri daw, tadalabit alaag. Tunyo! Mangmangagnak ka de? Ay, naglukod na itatao. Di mat sumumbat. Tunyo! Luktam tiri daw, tadalaag kunak. Amok asan ka pa nakaturog, tanakaon mat ti silaw. Ay nawa, talaga asan asumumbat ti loko? Tunyo! Talaga ka di mo kaya taluktan, ha? Nangidulinan nyo iti susi ti bodega, nanang. Adda iti salas. Ay nawaw, awan ijay, nanang, kinitak itay. Amangan no innalan nila kay mo Naglaingan day diyang tao. Anwam ti susi aya. Di namat nga minluktan kiri daw, nanang. Awan ka din ti duplicate yo. Adda ti may nga indulin ko iti drawer iti silid ko. Namjak mo no adda pa'y ijay. Buludak man bit, nanang. Sana siya ti kalabanan day taton nyo. Tanapodot pa'y laang ti ulok. Gapo iti inaramid na idinaminsan nga aldaw. Day tala agmot motor tin into na rin na. Amangan no nakaturo ganak ko. Di mon disturbon. Nakaturog anak ka onti silaw, nanang. Naimbaglangan tadda ti susi ni nanang. Malukatakmat langan to'y bodega. Agsaga na talaga day taton nyo. Aday ta, nalukatakmat langan. Ay nawaw, naglaing. Naglaing nga talaga day tatao. Ay, kontrol man mataniwat mo anak ko. Nanang, umay katakitaam ti kalukwan day dya amanugang nyo. Ay nawaw, awan mo't gayam ni Tonyo dito'y bodega. Inala na kano matipungan ken ules na, tamaturog kano dito'y bodega. Ngam awan mahit, naglibas man nga tantiloko. Agraman motor na,
awanan, nanang. Ay nawaw, kasano nga awanan ako? Awan magtinangag ko nga ungor ti motor itay. Uray siyak, nanang. Jak nangag ti ungor day ta motor. Amangan no binagkat na, wano induron na, iso asaan ta na nga ganak ka. No maipapan iti motor ken paspasyar. Apo, talagang adda pamuspusan na, nanang. Sipod gimatang iti motor, kumkumpormi matan ti papapanan na. Uray rabi rumwarlat ta. Saan lang nga day tananang? Nasursuro na pa yun ti aglibas ken agulbud kanyak idi nakagatang iti motor na. Pag service mi kunana, ngam saan mat? Ta service da iti kumpare na no dumayo da ang makiinom. Nariknam ka din no anya nga oras asimmang patday ta atonyo idi rabiin nanang. Adda ka din ti motor na, anak ka. Adda nanang. Adda motten iti sigud a pangiparparadaan na. Ay, naimas ti turog ko idirabi anak ko. Uray siyak nga rod nanang. Jak narik na. Ay, baga bigat yun, Ana. Sa dino tinapanam idirabi si Katonyo? Anya, sa anak arimuri di rabi bakit? Kano na imas ti turo ko iti bodega? Ay nawaw! Di kan agulbod! Talino katak ti bodega idirabi ket awan ka anakitak. Si kakit di mo bakit? Tis-tis-tingan naksamot manay. Duha kami kanina ng anakakita nga awan ka iti bodega. Awan matla ang ti motor iti sigud apang iparparadaam. Iso nga uray aglibak ka. Ammo milat tanuan niya ti pudno, tunyaw. Ay, kuha na nang. Ni parigardo ngamin. Apay, in-text namanan arumwar kayo. Naimbag pa'y tasugsog akong parim tadanggam. Ngam no siyak, ay apo, nagado arason mo. Pugtuak no apay anapudot ti ulo, Mari Sharon. Ay na, Mari. Talaga asakit ti ulo day jaton nyo. Nakitak ida idirabi Mari. Iti asidag mi a pinaandar dakin ni Gardo ti motor na. Talaga nalaing day tao. Iti adayo a pinaandar da ti motor iso asaan mi anang arimwarda, Mare. Itext ka ko maidirabi ngam awan mat ngamin load ko. Ay, naulawin nila kay mo iti motor-motor, Mare. Ay, day tangarod ti parikot ko, Mare. Day taagmot motor ken agpaspasyar matentin into narenda iti sulisog a kumpare na. No ag-text ni kumpare na, mapan matadagos. Kaslan ni Gardo matenti asawa na, Mare. Mabit man lang, Gardo. Agsarita tamampay. Adda ka diti baga Mari Sharon? Sa dino tinapanan yu iti asawak idi na minsan arabi ah? Ay, nawaw. Jak amaw maray. Sana siyak ti kadua nila kay mo arimuar. Di kan aglibak. Tanangag ni Mari Elena a pinaandaryo ti motor nila kay ko iti asidagda. Nakita na kayo pay. Ni pariton nyo langan ti pagsalod-sod ang maray. Sa dino tinapanan yu unak. Ni pariton nyo latan ti kasarita maray. Jak kayat ti gulaw. Itulod nakto ija palengke inton madamdamaton nyo. Anya taramida mi Sharon. Ay nawaw. Salud-sudam pay laang. Anya pay kumangay. Mapan ko ila ko to'y basit anatang nga inapit ko Agpalengke ak matlaang. Sa payag mulak kumaita bakit? No ibagak nga itulod na, kanayon ka abisi. Kunak man no pang service ta motor mo ako nam. Alawanan. Itulod ka inton madamdama. Magsubliak tumaladagos Sa kan tumanan sukunan, lumalpas ta ramidam. Ta sigurado ang maurasan ka manin ijay. Nagadumat a reklamom. No saan ko nga ila ko to'y natang, awanan Awan may gatang iti bagas. Well, wala lang arudan. Itulog ka. Di ka na agungay. Nasaya at man, tamayat nito nyo amang itulodkan ka, Sharon, anakaw. Kapilitan na nanang. Gimatang pailaang iti motor na, no saan matgayam amausan. Sa bagay,
Anya ngay ti ilutok a pangaldawan tayaw, anak ko. Di kay agluto nanang. Gumatangak tulaangan itilitsyon manok. Ay na, imbes nga igatang mo iti lechon manok, igatang mo laangan iti bagas, anak ko. Tapno makaraman tayo mat iti naimas nanang. Sige. Sika ti makaamaw, anak ko. Agawaan nyo Andit oras ay. Kadupay lang nanas ka ng ramidan. Wan! Umayan! Di ka man makaurura yun. Amom akasarsaritak ni nanang, bugkaw ka pala nga, bugkaw dita. Atay ta, nadiskarga amin anatag. Si kamot ti makamusaron ba kita? Di naktulungan amang bagkat to nyo. Agdardarasa nga raw. Ipakumboy mo pailang Ay nawaw, Naibagak matkin ka nga agmula ak ita. mano nga iktarya ti mula aya. Nasken ang makamula ak ita bakit tanay. Naladawin. Naladaw taday ta agmut motor ken agpaspasyar ti arami diyo iti kumparem. Inakon bakit? Umay naktusukunan into na alas 12 Wen. Di mo manin liplipatan, nalawag ka de. Wen ko na lang arutan. Sana katulang tapno ulit-ulitam. Nyak na ya. Hello, pare Gardo. Busy ka dita pare. Atak dito garden pare. Matamang agmulmulak. Apay ka de? Adda ko matipapananta pare. Sa dino pare? Kasangay ti anak ni pare idi di tamyanan pare. Ay kat mapanta ka pare. O sarinta ti motor ko. Adupay samit ti mulaan pare. Basit langan. Dumagasak to ditayan mo inton matandama. Kalpasan ti panagmula. Urayan ka nga rod dito. Itaypay nga awagak day taton nyo. Awan man lati ko na nasumbatan na. Kanyat orasan. Itaypay nga uray da tao dito'y palengke. Tama nga eh. Sika tinatan-awak ang nakatakder Mari Sharon. Oh, nakapalingki ka kadeng. Ay, wan amare, nalpasan, itaypay. Or-orayak lang nila kay ko. Tanagtulagan mi asukunan nak dito'y. Kano limabas dakin ni Gardo iti paraangan mi itay Mare. Nakamotor damat ang nagpaamyanan. Anya? Diyak lang ang amaw no sa dino ti papananda. Ay, nawaw. Nag-tricycle kalatnan Mare. Pinaguro-oray na kumanan iti awan. Naimbag pa'y day ta kumpari na. Amangan no inimbitar manen ni Gardo Kat napandamanen na ki-birthday. Ay no, tunyo aya. Kasaritam to nila kay mo, Mare. Saanan? Ni Gardo kan ti motor na latan ti asawaan na. Saan ang makarik na dagita tao? Kastada lang na kanayon. Kunak man, no sinukon na ka ti asawam, Sharon, anak ko. Pinagururay na iti awan ija palingki nanang. Ay, sa dino nga ron tinapanan na ngay. Nagdigos itay sakbay arimwar. Kadwa naman ang ti kumpare na ananang. Kumpare can bisyo first before asawa. Kasta ti mindset na nanang. Anya? Nagpaamyanan da kanukat kuna ni Mari Elena. Isumanon tinangusaran na iti motor. Imbes asukunan na ka. Ti kumpare na kan ti motor na langan ti asawaan na nanang. Makapauma ti lalaki asakit ti ulo lang ti ipapaay na. Manipod ita, awanan bibiyang ko iti day taton nyo. Saanan anapudot ti ulom ita, Mari Sharon. Ay saanan mare? Jakon istresan ti bagik iti day taton nyo. Ay nawaw. Kasano nga rood, Mare? Ay jakon paganano mare? Yan tangay aramidan na matikay kayat na. Palubusak latan mare. Ngam di na namnamaan nga ilotwak wano ilabaak. Mayat day taan na panunot mo, Mare. Saan kumatan nga itimplaan iti kapena? Ibagam tani kumpare na ti agtimpla iti kape na. Mangiluto iti kanin na, kan mangilaba iti mureng na, Mare. Kasta talaga ti pampanunutek mare. Ni kumpare na akanayon ti iyang kas na iti motor na. Ita, makita mare.
Patag ti kumpare ng misyak nga asawa na. Agsangit to asigurado nila kay mo, mare. Uray agsangit iti dara mare. Naibusan ti pasensyak kan kwa na. Ni kumpare na latan at asawaan na. Itaman pa asaan nakasinirmonan ni bakit ko nanang? Ay, jak amo akin ni bakit mo? Ay nawaw. At dan samot mati akin na. Nauma siguron kan katunyo. Kasano, pinagururay mo ijay palingkay di kalman. Ni pare Gardon tumag amin. Nagpauray. Iso adya ako nasukon ni bakit ko. Dayta, ti kumparim akanayon tiyang kas mo iti motor mo. Man-manula ang amakitak ani bakit mo tinakaangkas. Namnamin sanlaang samot. Ah. Apay, pagsilsilusan ka din ni Sharon ti kumparek, nana. Ay, jak mo Apay ngay bakit? Naglaba ka. Nga murang yulaang mo't kininanang tiin labang. Apay, ada reklamo masikaton nyo. Ay nawaw. Apay mo takastan bakit? Di naklaro din intimplahan iti kapik itay. Agpatimpla ka ni kumpare magardo Ay nawaw. Apay kumamag ka adda ka man. Manipod ita. Di mo namnamaan nga ilotwan, ilabaan, kan itimplaan ka iti kapem. Ni bakit man? Ni kumparim latan ti asawaam. Mabalin ayamot ka lalaki ni Parigardo. Kano isumat ti boss mo? No ibaga na nga adda papanan niyo, mapan ka mat adagos. Iso ti number 1 nga iyang angkas mo iti motor mo. Ay nawaw. Kas kumaidikal man. Ammom ang nagpalingki Nagtulagan tapay asukunan na. Nga man niya tinaramid mo. Nagpaamyanan kayo kit di ka ni kumparem. Iso manon tinangusaram iti motor mo. Di mo ramidon ti kastoy kanyak bakit? No kayat mo. Umakar ka matlangan iti ayan ni kumparem. Uray jay kan ngagnaad. Awan nasakit abakrang koton nyo. Ay nawaw. Apay akasta tilang ang pariton nyo. Nalabaga dagiti matam. Nagsangsangit kan samot. Sino matisan ang masakitan? Iti kasta mapaspasamak, Mari Elena. Anyat na pasama kaya. Ni Parigardo ka nun ti asawa. Kuna ni bakit ko. Ay nawa. Anyat din nakakatkatawa iti imbagak, Mari. Ay, nauma ni Mari Sharon. Si ganto mga min, imbes ani Mari Sharon tiyang kas mo iti motor mo ta iso ti asawam. Saan? Tani kumparim Gardo mo ti number 1. Ay napari agbalbaliw kan. Ha? Gimatang kayo iti motor tapno adda ti pagservisyo. Saan atapno adda ti usarin nyo iti kumparim ngagpaspasyar. Asawa first nga min pare. Ay nawaw! Dagiti kumalaang napatag-abanbanag ti priority tayo. Saan ket adagiti banbanag nga awan met kaas-askan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.